Alright, ngibingelele kuphi kulobo kufinyela khona ezobuciko mina igama uMelisizwe ubungusa umfoka mnomiya phansi eFrayedi kwesenkosi yakwaXulu la engiqhamuka khona. Njengamanje ke nginensizwa okuyiyona sizoxoxisana nayo namhlanje bayibiza uma hostela. Sawubona mfoka kithi. Ngiyabingelela sanibonana lapho futhi Melisizwe niyaphila kahle. Ngiyaphila uqhawula kithi kuhamba kanjani ngakuwena? Sikudla kubaba ndoda. Hayi mfowethu ningakhali kakhulu. Manizolokhu nikhala uNkulunkulu uyozaphenduka bhekele. Namhlanje ngifuna ukutshela umuntu osilalele nosibukelayo nosizwayo ukuthi namhlanje ngabe sikhuluma nobani wakabani. Thina simazi ngoma hostela kodwa ngiyazi ukuthi kunegama aliphiwa abazali. Usiphe sihle lo ungwakabusani Sibongo. Usendwethu ekhaya ekhaya kubaba kukaSonkombo bese ekhaya komama kube seMathula Mnyama, so ngithi umfana obangwazi igodi. uMathula Mnyama unje wabo umfana kanye noSonkombo unje wabo mfana. Ayi sukaneni madoda lensizwa esikhuluma nayo namhlanje nje ubuyizwela ke ichaza iqeqebuka fokithi uqala nini ukuzibuka nokuzibona ukuthi wena umculi? Mhlambe singabuyela sichaze noma sakeza ichaza siphinde sichaze futhi ngoba silikhona ibanga nesesilihambile. Iqali indima le okay nje kufela ungena emculweni singene ngo2022 siyophela kwa December futhi nje ngasho ngithi 2023 ngoba abantu baqala ungazi ngo2023 ekuyila khona ke bese siqamba kodwa nje ngaqala ngoDecember ungena ngemthini into actually studio. So before indaba zomaskandi ke bese abantu abasemakhaya ukugida ingoma nokuvumisa ingoma yabo lonto le. So ngathi into yaqala lapha yaqala emakhaya lesingena ke ingcini ngo2022 siyophela ngoDecember. So unyaka nje wonke kwaba 2023 ngiqale kuyila engaqama khona ngaba nenhlanhla ngithema ngifika ngangiqama. So indaba yaqala lapha. Manje mawungathiwa mhlambe uyasithatha uyasikhumbuza uyayikhumbula ingoma okuyiyona mhlambe ongathi yakuphosa kubantu nekuyiyona yakuthatha yakubeka ebalazweni? Ngizothi mina zonke ngoba mina ngithema ngiqala ngiyongena e-studio EP engaqala ngayo ayinengoma ezazu-2 ngayibiza ukuthi double track zazu-2 ngathi ngiqala ukungena e-studio i-first performance yami abangasekhaya kwakwama-award ama-audition not ama-award ama-audition kuma-audition bengangazi ngiqala nganokufika kwakufunakala abantu abawu-15 estage kwagibela abantu abawu-40 kwagibela abantu abawu-45 estage kufunakala abantu abawu-10 babe-10 not 15 so kulowo 40 loyo ngahlunga ngaze ngangena kule top 10 eyayifika. So bonke babebuza ukuthi ubani lo useqhamuka ukuthi lo mfana lo. So yona ngoba iyona into yokuqala yangifaka kubantu leyo. So futhi umsebenzi wami wokuqala abantu bengangazi kodwa abanamandla ngokuba kwangwilisa ama-audition. So then sabuya ke lapho ke 2023 la ngaqala uqhama khona ngithiwe soka lami sengiyabonga wangenza umuntu ebantwini. So ayike izinto zaqala ke zalapho zanyuka njengoba ngisoka lapho ngathi ngikhetha utshwala zanyuka namanje futhi ngithi yimi umaqondana ngibuka sengathi futhi ziyanyuka noma kune-stress ke manje eziningi juthu amalokhuzana but ke it's beyond our control ngeke ngize ngithi inkinga zethu but it's beyond our control because izinto inkinga zezindaba zo-online. Hayi siyakuzwa mfowethu mhlambe yini okuyibheke mawuzobhala ingoma noma mhlambe ukuthi uyabona le ingoma engangithatha ingifake ebantwini imbili lembuzo yini oyibhekayo mawuzobhala ingoma bese uthi omunye umbuzo uyibona ngani ingoma uthi yabona ke le angipromote yona iyona engasingene kubantwini? Sesibaningi siphendula ngalendlela le kodwa nami ngoba ngenza njengayo nami ngizophendula. Sithi ingoma iyasifikela abanye bathi ingoma bayiphupha thina sithi ingoma iyayifikela. So nami angithathi ipen nephepha kunalokho ngithatha ifoni. Kuyenzeka ke nasebusuku ifike ingoma. Kumele wenze sure mayifike ebusuku kumele uvuke irecord ngaleso sikhathi ngoba wathi uzovuka urecord ekseni sihambile sekho yabo.
so kuyenzeka also noma usuka yabona ngithi mhlawumbe mangihamba endleleni sihlangana nami ngicula noma mhlawumbe kungathi ngiyakhuluma ungangiboni ukuthi nguhlanya so kukhona ingoma esuke isifikile ngaleso sikhathi leso so ingoma ifikela noma ngabe kuphi setoilet usentabeni semsebenzini kuphi so ithi mayifika bese uthatha ifoni bese uyarecord into engiyaziyo ngalokho ukuthi namhlanje kufika leso siqeshana kusasa file sisiqeshana kanjalo kanjalo ayipheleli ngosuku so ikanjalo nje so engomeni mina sengiyinothisile ziba kanjalo and also enye indlela futhi ekwenzeka ngayo kimi ngiyayithi sengiplane ngaqeda mhlawumbe sengilanje ake ngilandise mhlawumbe kulezi zokuqala mhlawumbe okay ngithi wangenza umuntu ebantwini la engaqala khona nje ingoma zami ukuzaziwa engoma ezathi wangenza umuntu ebantwini nganginayo mina ingoma zami engase ngiyihlelile sengithi ngiyirecord nje siyabona yabona ifikela le nje ngomzuzu ogcina ifikela le wangenza umuntu ebantwini ngathi mangithi kwanya ngayirecorda la ngempela yahle abantu but ifike sengihlelile sengiqede yonke into kuphinde futhi ngithi ngikhetha utshwala ngase ngawurecord e-studio ngaqeda umsebenzi wami usufikile kumina wafika ngikhetha utshwala sengiqede yonke into ngathi hayibo nansi ingoma bo ngarecorda na aphinde yadla abantu yabo yimo maqondana bese ngirecordile ngicabanga ukuthi ngangizokhipha ngo-April bengizokhipha i-single track yabo ngoba nama-delays ngahamba ngaye-studio ngaqeda yonke into so ngithe sengiqedile kwasani kwafika nale ngathi no mani ngiyabuyela e-studio ngiyofaka le ngoma le njengoba futhi nawo thema ngiphosta ku-TikTok kwabuka sengathi izolo abantu bayayithanda ingoma kakhulu benze namavidiyo ngayo so nje singasho sithi ku-TikTok yenye ingoma ekuyanyakazisa ngileli lidlule kwasho khona ukuthi ayakavuki so enye into engiyaye ngisho mina ngithi mangihlelile ngendlela yami but bese kuthi uNkulunkulu noma namathongo ngaze ngathi mhlambe kusuke kuthunywa ingane encane so ihamba idlala izofika nalo ngoma leyo ithi ifike sengiqede yonke into e-studio bese ngithathe sengiphoqa ukuthi ngibuyele emuva ngihambe ngiyofaka lo ngoma lesuke isifike na Mfowethu kumanje ukhala ngama-challenge okuyiwona ohlangabezane nawo iplan yakho ibihluke kakhulu masingathiwa sithi siyalalela noma sithi siyabona ngendlela obhala ngayo enkundleni zokuxhumana ubuplane ukukhipha umsebenzi ohambisana kanye nevideo yini ekwenze wacabanga ukopho oluhluke ngalendlela okay mina ngumuntu wamavideo futhi ayangisebenzela ngumuntu amavideo asezingeni kusukela ngithi wangenza umuntu ebantwini ngikhetha utshwala ngibuze kube imanje ayangisebenzela ngiyawubona umehluko beside imali but ilokhuza i-appearance kubantu enye into futhi engishayile edala ukuthi ngifocus kakhulukazi kumavideo abantu bayawazi umsebenzi wami but mina iqiniso lithi abakangazi kahle abakangirecognize kahle yabo so esinye sizathu esidala ukuthi ngingakhohlwa umusic video kulowo music video ke bese ngenza sure ukuthi ke I make sure equality but kuyo yonke into engiyenzayo mina ngithi I make sure equality so okay then ukopho le video ngase ngilichazile luyilokho nje ukuthi mhlambe kukonke abantu abakasazi kahle ebusweni bakhona abantu abazi ingoma zethu bathola ukuthi sina abakazazi so ngisafuna leyo ndlela leyo ukuthi kancane belokhe bembona lo mnikazi lo yabo bombona lo mnikazi lo so ngokwama challenges ke ama challenges engibhekane nawo njengamanje yes it's one of the challenges engikhuluma ngawo then ke mase kwela ama challenge lawa online so njengoba mhlambe angazi noma sengi-advance but njengoba ngizokhipha mhla ka-31 kodwa ngikubukela lesimo sale ngoma le ngithema ngiyibuke nansi inyakaza ngase ngithi ngisheshe ngiphuthume ingakaphelelwa amandla abantu besazi ukuthi kunengoma kanjeni yabo ayinakho sengibhekana ney'nkinga lezo online kodwa kuyona inkinga yami ngedwa abaculi baningi ababhekana nayo ngolesine kolezi ngoma njengoba namhlanje seyiphuma ngayifaka ngolesithathu ngayivela ngolesine zangavela zayizi-EP zangavela kwakumele approve sazama indaba zokuthi approve lutho up until izolo ngathi ngasizolo no man angiyiqale phandle ngiyifake lezi ngoma lezi sengiyifaka ezamasingeli njengoba nje abanye bakhala ngokuthi ihlakazekile akuyona intando yami but ngathi mangiyifaka ziyi-EP nga-approve kwayithulakalela kwangenzeka lutho so ngase ngithi ake ngiyifake ezamasingeli ngibone ukuthi zizokwenza njani hayi nangempela zivela ngo-1 ngiyifaka umkanye but ayikakaveli zonke zaphelela bonje le gym maqondana namanje ayikakaveli yabo lezi ezinye eziwu-3 seyivelile so ya i-challenge yawo wonke umuntu kodwa-ke iyasilimaza ngoba indlela osukuplane ngayo akubi ngale ndlela ofuna ngathi njengamanje asikwazi ukupromotha kanjani le ngoma abantu ekuyona abayithanda yes mfowethu
mhlambe lo mbuzo ngizowubuza vele usuwona usuzamile ukukhava nokuchaza kodwa sifuna ukubuza ngalendlela ukuthi yini iyiphi indlela othi mawubhekane nengqinamba mhlambe ongathi wena uyayisebenzisa nje mhlambe mawuhlangana nengqinamba yiphi noma ubani oxoxisana naye mawukuthi wena uyabona enakho ke manje ngishayeka la ubuyela khona esithi ubuyela khona mhlambe kuyi-office lakho. Oqala nje mfethu mina ngiyicebe ngi-weak ngi-weak when it comes to ama-challenge because enye into yes nginayo team engisebenza nayo nginayo team engireporta kuyona but nabo bayazi ukuthi ezinye izinto ngiyangithande ukuthi englisha angiyena umuntu ethanda ukukhuluma kakhulu ngey'nkinga abona mina mawusuke uzongibona ngisenkingeni isuke isihlule ngempela ngoba ngisuke ngingasazi ukuthi ngale ezinye izinto ngiyangithanda ukuthi ngiyisolvele mina zona ngiye kubona mhlawumbe sengiyinayo i-option mangisuke ngingenayo i-option ngidecide ukuthi ngisane ngithule ngoba angena lo muntu okhonze kakhulu kusizwa kakhulu so i-team engisebenza nayo obhuti abadala bayazi ukuthi noma besho ukuthi mawunenkinga khala usho ukuthi unenkinga nala but ngiyiqhubise ngibuyela kubona mase sekushubenga ngempela so ngathi inkinga engisuke ngibhekene nayo mayisuke singaphezulu kwami ngempela ubona ngoba ngisuke sengithulwane sengireport kodwa makunje kusayinkingana ngiyangizama ukuthi ngidile nayo so yes futhi ke ngokuphendula umbuzo ngiyaxoxa ne-team lengisebenza nalo likhona i-office engisebenza nalo ubhuti abawu-2 noma ngithi abawu-3 so ngiba-reportele uma kuwukuthi sekungaphezu kwamandla kodwa ezinye izinto ngiyangizama ukuthi ngiyisolvele kodwa mase ingaphezulu kwami sengiyisa kubona. UMahostela siyathola ukuthi umuntu ofundile and ugogodile ezifundweni zakhe zobuthishela wenze ne-accounting masihamba sibheka nje ngaye mfowethu ukulekelela kangakanani ukufunda kwakho ukuhlanganisa nomculo? Okay enye into sibalekelela ethenini khona because nami kuyenza ngihluleke khona nje la ngibe ngigcile khona kakhulu kodwa khona la nami engike ngayithola sengiqopheka khona kodwa mhlambe ngakho ukwenza lento ama-investigation like ngizothini ngazibiza nge-internal investigation or what kodwa it was internal investigation from me yabo so mhlambe lokho ukufunda kwangisiza lokho kuphinde kuzoba umculo njengoba ngiqala wakhona abantu abangisizayo ngesikhathi bengisiza labo bantu labo kwakuphuthuma nginganakile so ngithe sengingedwa ngase ngaqala ke sengi-analyze sengi-check ezinye izinto ukuthi zenziwa kanjani so mhlambe kushuthi nge-advance information enginayo kwezinye zezinto noma mhlambe angazi ngiyileka ngithini kodwa like angifuni incike kakhulu ekufundeni but ngifuna ukuveza ukuthi ngokomqondo omunye ugcina usungisiza lapho ekuthenini ezinye izinto mangenzelwe ezinye izibona ngilale so kambe kwakwenziwa kanjani also ama-terms asetshenziswa emculweni ayahluka kunala ma-terms lawo esiwasebenzisa ngaphandle so kuyadinga ukuthi sometimes ugcine ufuna kulabo bantu abanolwazi okay then ke kwezinye zezinto mhlambe ke like Mahostela personal okanye Mahostela nomsebenzi wakhe ke malanga nokufunda ake ngiqale nje kumavidiyo mina amavidiyo endaweni engifitha kuzona indawo iy'nkabi lezi engingathi ayisondele kakhulu epenini eyisabayo ukuya kuzona so mina ngeke ngihambe ngiyozidela ngiyobhidilisha ngalesi sami isilungu ezinye zey'ndawo ngiyakwazi ukungena kuzona ngenxa yokuthi angisabi vele ngisuke ngizokwazi ukukhuluma la kusuke kuzomele khulunywe zona ngomzekelo nje ngisebenzisa iy'ndawo eziyama-private for ukushoot yabo ey'dinga i-communication so futhi kuyangilekelela lapho uma ngicabanga yabo also nendlela zokuxhopheka njengoba ngishithi ngixhophekile but ngabona ukuthi okay xhopheke kanjani ngenza imizamo ngaxhumana nabantu abathize so mhlawumbe futhi nalokho kuyangenelela ekuthenini khona ekugcineni ngigcine ngikwazi ukuyibona loo nto leyo ukuthi yenzeke kanjani. Ayi wethu akukuningi esizokubambela khona kodwa nje sifuna ukuthola uMahostela uyihlela kanjani isikhathi sakhe sestudio kanye nesikhathi sakhe somsebenzi oprivate ukwenza kanjani lezo zinto ukuthi ikwazi ukulinka zingamphazamisi ekuthenini agcine esehoxisa okodwa ngoba nakho kuvela okukhona abona lokhu kuyalimala. Isinqumo sokuqala engasithatha
umsebenzi engiwenzayo. Mm. Umlungu uze emuva kunami. So uma kumele ngistudio kuzomela ngimise emsebenzini noma kumele ngicele emsebenzini noma kumele ngilove emsebenzini. Umzekelo ngiyenzeka ngi-arrange indaba yestudio uthola ukuthi isikhathi siyangishaya ise-studio kumele ngabe ngiyemsebenzini. Uma ukuthi angakaqedi ngiyafona emsebenzini ngisho ukuthi ngeke ngisakwazi ukuza emsebenzini. So futhi mina ngihamba phambili kunomsebenzi womlungu. Noma ngichaza kahle ngifuna ukuveza ukuthi mina ngi-arrange mina kuqala then mangabe kuyaclasha nomsebenzi futhi mina ngiyisichuza mina before ngithuza umlungu ngihambisa mina phambili. Ayi mfowethu phela kunezinto ekeyivele ekuthola ukuthi athe omunye umuntu mfowethu umsebenzi lo wokuba yiartist uyafana nomngoma ukuyenzeka ugcina ukukhiphe emsebenzini ingakho sifuna ukwazi ukuthi wena ukubalansisa kanjani. Siyabonga mfowethu ngokuncazelo yakho futhi iyasijabulisa ngicabanga nabanye iyobalekelela baphile. Na umbuzo mfowethu engicabanga ukuthi ukucacisa kule as much as ngizithuza mina kodwa futhi nakhona ngikhohle ukuthi kumele ngisebenze mhlambe for umzekelo abanye mhlambe ngabe sebayeka because bebona igama selithe ukunyuka mhlambe nemali ezithola abanye ngabe sebayeka. Mina ngisaqhubekile ngisahleli kahle ngiyangithi ngizokhishwa iwona umculo ukuthi unginike imali ozongenza ukuthi ngibe nento yokuyiphilisa bese ngiyayeka umsebenzi kodwa kwamanje ngisazoqhubeka ngisebenze as much as ngiyichuza mina kodwa at the same time ngeke ngize ngiwuyeke umsebenzi mhlambe into engayisho mhlambe engayicacisa kulanto bekulempendelo yami as much as ngiyihambisa mina phambili but umsebenzi ngumdelele ngiyawuhlonipha ukuthi ngiyareporta usa-early emsebenzini uma ungekuzuza emsebenzini belo reporte before ama-hour before yongena emsebenzini. So I made sure ngaso sonke isikhathi I take a leave before umsebenzi noma I report early before nje isikhathi ukuthi ngiyongena. Ayi mfowethu singaphambi kokuthi sikudedele besithe sokubathatha nje u15 minutes siyaxolisa futhi ukuthi sidle isikhathi sakho sibe siningi kodwa mfowethu sibonge ukuthi uhloniphe. Na umbuzo uqhamuka uthi ngabe mfowethu usuke wazizwa yini uundermineka wendimeni mhlambe wazizwa ukuthi yabola angifuneki kodwa waqhubeka wabekezela? Kodwa nje lezo naloki artists kakhulu lawa asemancane afana nathi kukhona isigaba nje esifika uthola ukuthi uyabona la ukuthi sekuya ngokuthi ubani noma sekuya ngokuthi ngoba nakho mina ngimngaka yabo. Kodwa engingakusho ngithi inhlonipho yami sometimes ngiyibona ngisebenzela kwezinye zendawo uthola ukuthi sekuthiwa hayi kufana nomahostela siyamazi noma hayi umahostela hayi bafethu hayi musana ukudlala ngayo yibona lo nto leyo. So kunabantu mina abakwazi ukungikhulumela mhlawumbe angakwenzela umzekelo nje ukuthi ngeke ngize ngimention ukuthi mhlawumbe ngeke ngafika komunye womcimbi owawumkhulu engangeniswa abantu engangingabazi ngaleso sikhathi njengamanje sengiyabazi kodwa ngaleso sikhathi leso engangingabazi ababazi igama lami nomsebenzi wami. Ngifuna ukuvezela into ukuthi futhi indlela engenza ngayo noma nendlela engiyiyona ngigcine sengisizwa abantu engingabazi ezinkingeni engisuke ngibhekene nazo. Abona kuleyo nkinga leyo kwajikiswa abantu abaningi ngathi uzimama sekutshela ukuthi kubantu ababe ngangami wasala mina ngedwa ngaleso sikhathi leso. Mfowethu ayi yabo. So ngifuna ukuthi zikhona ziyenzeka lezi zinto lezi but ngeke ngize ngiyigqoke nje ezami ngoba zenzeka kuthina sibaningi. Bese ke umsebenzi wami nokusithoba kwami nokuthi abantu bayangazi abantu abangazeli izinto ezinjani bangazela nje izinto ezinhle ezirathi nabanye nokusithoba nokuhlonipha bese ngicine ngikwazi ukungena lapho. Inhlonipho phambili ngaso sonke isikhathi iyokulekelela futhi iyokuvulela iminyango esuke ivalekile. Kusho umahostela kulungile ke mfowethu sengiyakudedela sengiyakufulathela ngibheka kwelakithi eFriday bese ngikushiya kwelakini endwedwe. Mfowethu nayi inasi isifiso noma engifisa ukukubuza nje mfethu noma engifiswa kambe ngathini ngayibeka kanjani angithi yini mfethu ongathi wena makuthiwa mahostela unikezwe iplatform idlulise kuma-artist asakhulayo? Kunama-artist afuna ukuba umahostela, kunama-artist afisa ukwenza njengomahostela. Imaphi amazwi ongawadlulisa kulabo bantu? Ngathi yekela umsebenzi wakho
ukukhuphule kunokuthi uyikhuphule wena oqala lokho. Yekela umsebenzi wakho ukuthi ukukhuphule kunokuthi ukukhuphule wena. Noma ngabe uyabona ukuthi umsebenzi wakho usukhuphukile, kodwa ke ungakhuphuki wena, linda. Enye into engayisho le bese ke ngithi asingayidli kakhulu imali ngoba kusasa izophela. Also asithandele umsebenzi wethu, le mali esiyitholayo singayidli yonke, siyibeke ukuze sizokwenza umsebenzi wethu ube yiquality. Angisho ukuthi ngoba ngenza iquality, but mhlawumbe uma uzobuka ama-music video wami noma uma uzobuka izinto engizenzayo, ngiyazama ukuzenza yonke le nto zibe quality. Leyo mali ngisuke ngingayiphiwanga, leyo mali ngisuke ngingayicoshanga, but ngisuke ngibeke yona le esuke abantu bengisapothe ngayo. Abanye bayabuza nje, uma uhlela umusic video wakho usho ukuthi ubani umuhle, yabona imuphi umusic video. I make sure ukuthi I do arrange uma kumele ngikhokhe izinto eziyama-private, njengoba ngisho ngishuthe ey'ndaweni zama-private, arrange amalokuzana, i-structure of music video. I paid for zonke lezo zinto lezo ngawo lo mali. So asingayidli imali kakhulu, mhlawumbe sihambe nemfeshisi nemfashini kanjalo kanjani. Bese singakhohlwa-ke ilapho esiphuma khona. Mhlawumbe ezinye zezinto mina ey'buye zingenze ngibe discipline, yikhaya ngiphuma lona ngicathi ngilivezile bonke abantu balibona. So njengoba ngilivezile ngifuna ukwenza sure ngelinye ilanga ukuthi bayawabona amandla abo abantu, yabo. Hey mfowethu, siyabonga kakhulu mfowethu nangesikhathi sakho. Ongakusho mfowethu, usuzamile ukuchaza, wasivezela ukuthi umsebenzi wakho ube ney'nkinga wazogcina ukhipha ngale ndlela ewukhipha ngayo. Mhlambe mfowethu kwamanye ama-platform ukhona umsebenzi wakho, mhlambe wona ngakuzukuwona uphume kahle, mhlambe kuphazamiseke ngala ku-YouTube kuphela? Kade ngicheka ku-YouTube uqale belokhu ivela nga-1, zidlulisa ama-hours ivele enye kanjalo kanjalo ivele enye. Sona ku-Spotify sengibonile nakhona bekade kuvele enye, angazi sezingaki manje ivele, kodwa nje lokhu ivela nga-1. So abantu uma befika bazofika beyibona ingoma, kodwa engingakayibona indawo ile ethi yimi uMaqondana. Cha, angingakayibona indawo yona engithemba ukuthi ngisazoyibona mhlambe kusasa noma namhlanje phakathi nobusuku. So mhlambe sizoyilindela ngazo, kodwa nje abantu ngiyacela ukuthi bambe bongisupporta lo msebenzi enginawo. Unhlaka wona yebo, and nami bengingathandi, ngifisa ukusebenza professional, but due to amalokuzana ama-online circumstances lawa esifisene nawo as abaculi, not mina ngento ezuma-hostel. So bengixolele lokho, kodwa nje umsebenzi usukhona online. Bengingakawuphushi kahle ngoba bengisaphethwe yikhanda namhlanje, ngiphatheke kabi, ezinye izinto engenze ngendlela engifunda ngayo, kodwa kusasa I'm sure bese ngipick upile, sengirecoverile, bese ngiyaqala sengiyaphusha ngendlela ekumele ngiphushe ngayo. Ngiyabonga kakhulu nethuba. Ngiyacela nje abantu bengisupporte ey'nkundleni zokuxhumana, Mahostela 97, ku-Facebook Mahostela 97 Music, ku-TikTok Mahostela 97. Izona ama-platform engisanawo lawo. Abafisa ukuxhumaneni abantu bami khona emaphepheni ami, sesiyodibana lapho. Ngiyabonga kakhulu nethuba nje kwena mfethu i-interview uqala nendikile umsebenzi wami sebenza abanye. Noma ulayini wakho ungasemuhle, kukhona lapho baleka khona. Sibonile ukuthi ukulungisile, ugovozile ngokuthi inamba ubungayifakile. Siyabonga kugovozile. Ulayini wakho uyabaleka. Hayi siyayibona ulayini wakho kulungile mfowethu, kuningi besisafisa ukuxoxa nawe, kodwa ngenxa kalayini sesizokwenza iphoqa ukuthi sikudedele. Siyabonga mfowethu kakhulu ngesikhathi sakho. Kulungile, siyibonile nengoma wayo uyibhalela uMavava noma esewuhlalo weTheku. So lokhu simkhumbuza ukuthi kunengoma yakho uMavava. Kulungile, siyabonga. Thank you mfowethu.